qala sasiyitransporta thina sidle lokho esikudlayo akho umuntu kodwa nje sizocula nakho sikwazi okwakusatisfy ukuthi siyacula i-situation manje i-different hayi ukuthi iyabheda but i-different ngoba uma thina singona ama-artist futhi sasingarekhodanga nokurekhoda so that made all the difference manje sewuyarekhoda and ukurekhoda imali and if uzothatha umculo ube isinkwa sakho it then positions you differently ngalesi sikhathi nasasebenza sasenza ezinye izinto because umculo bengiwenza ngoba ngithanda namanje umculo ngiwenza ngoba ngithanda thina sasithi makuthiwa uyocula wawulala noma ikuphi la uzoorganizela khona so manje labaculi bamanje kufuneka lale ehotel eli-4 star noma eli-5 star isikhathi hayi ukuthi ngoba eminye usuke epenza kodwa isikhathi sesishintshile like I mean sasihlala endlini ezithize singabantu sihlala endlini ezithile manje sisidla ukudla okuthile ikhathi ziyashintsha technical rider ayitshela ukuthi ngilale ehotel elinjani yabo engizikutshela ngilandwa ngemoto enjani ngifly first class or business class angiphumi ngaphansi kwemali engaka angikhokhela imali engaphansi kule mali angene stage after 11 i-change room yami kufanele ibe netiye namanzi nama-sandwich nani yabona nto namathawula amhlophe so kuyi-technical rider leyo i-industry leyo ayikho wrong i-industry especially if uzofuna i-artist ukuthi wena wenza imali wenza i-show so you are using i-brand ye-artist to make money ayingekho lento kuthiwa worship team hey hayi kwakuba nje ne-chorus